Football Titi par janga somli pasari na ngai thavele don ta ila kum somli tlin thleng poa top level football la in khel zak zak chuta po position hau tak fei ngai na right back angat khel thin Javier Zanetti Argentine legend hian footballer ni na zona dai reina thuruk ti hian asoya kanin khel lai khan kar khata match ni kan khel deuh renga thotan nia match khelte kan nei tel hial thin chutiang ania wang chuan ji ma kakal deuh reng zela chuta chuan tharui ka in siam thin kha ka in liam tamlo na tura min veng tu level sang taka kumsomli pakhat ka tlin kum thlenga ka in khel reng theina thuruk pakhat ani ji ma khan keji zathum so marit ka kele lam chau mangin ka choi thei hial tlan chakna te hi tlan tama ain ngat reng lova mania theina om san chua thiama ain ngat jok chu ji ma tangin puak chua theiani atia Zanetti hian kumsom ni pahni te me professional football a khel chung khan liama wangin match somli pakwa chau a khel lova Neymar te Luke Shaw te Jack Wilshere te po kha an niang chu midang po anom nualang player enge mozat liama wanga in khel man reng lova kum tluan ta thak te an om nok lain Zanetti hi chuan liam pum pel dan zongin ji ma mang tangkaya taima taka in buat sain ji ma atharui thataka pochuakin chu chuan in liam theina kong tam taka aveng him tabok ani du nei chuan taimak angaya Zanetti po hian liam nei tam lawa duwa taima takin ma ala a hlotling taimak phot mai hi apoi moa chuta po omzenei taka taimak na hian ara thale zual a chhuah thin ani Brazilian legend king of football ni na khovelin apek Pele hian ahun lai khan alo hlo tam leya tu hnaya zirmi ten chutin ahun laia a hlo le tun laia poisa hlutna atanga a hlo tur omang vel an tarlan mu tur atam le Pele hian kumsa kha zakwa somsari panga atanga sangkha zakwa somsari pasari chung khan US club New York Cosmos ta na khela US a football anni ina soccer anti hi tilang sar zual tu na sataka choi sang tu ani zui ani kha khati lai Cosmos a khan kumtin dollar makta duai ni point panga alwa tun lai poisa hlunna atang chuan Pele hlo kha kum khata cheng nuai sang ni za somthum pali singthum sang sari zaruk somni panga ani ma se ahun lai kum sang kha zakwa somsari panga atanga sang kha zakwa somsari pasaria khachuan tun lai ai hian poisa ahlu jok dai ti hriat atha ome zirchiang tu ten an tarlan danin khati lai khan Pele kha khovela infiami hlo tam berania Pele aya hlo tam tu ma anom lo US kha football san ber na mun ani lova South America te Europe te laka phei chuan niam ve takani ma se US club in khovela infiami hlo tam ber an kol tlat maya sum thil ti theina te po ani na lai aom tel ome kumin sang ni somni panga a hian US a footballer te hlo hi a chorwalin kum khata dollar nuai ruk sing ni sangthum zathum somnga ni in chutania sorsa zerin mun then khata chuan hetiang lo deuh te po hi tarlan ani dollar nuai ruk sing ni sangthum zathum somnga hi India poisa chuan he thu buat sai la hian cheng nuai zanga somthum pahni sing ni sanga zali som pasari re poisa somsari pakhat ani dollar poisa bik chawa chut poin tunlaya MLS player tin te hlo chorwal kum khata an hlo ain Pele kum khat hlo kha atam fe zoka kum somnga don liam towa khan Pele hian alo hlo tam hle ti chuan khati laya Pele hlo dollar makta duai ni point panga kha tunlai poisa hlunna atanga an chutin dollar makta duai som point pakwa vela hluni in an ngaya India poisa phei chuan cheng nuai sang kwa zathum panga sing khat sang sari za som kwa panga loi ani ma se tunlaya player thazwal te hlo atanga chu chuan atlem hle thung sala hian kum khata dollar makta duai somni pasari vel dai a hlowa Kevin De Bruyne po hian dollar makta duai somni paruk vel a hlowa Ronaldo phei chuan Saudi a kum khata dollar makta duai zani somruk chuang dai a hlowa US a hun mang mek Messi hian kum khata dollar makta duai somni vel hlo pa ngaya neya ma se abe bom sang nen chuan hemilet aya tam dai hi a hlo ani chuwangin Pele te hun laya hlo tam ber le tuna hlo tam ber kar zawzia hi ngai tua ta ila kum somnga chungin footballa sum pun chak zia le sum leng tam chak zia hi achiang thar le ome
Brazilian legend kafu khovela right back omto zonga thabera mitam takin tun thlenga anlangai hian Portugal national team chungchang ti hian asoya Portugal hian Europa top club ate player thaber beran neya mimal taka thlir poin Portugal aya tha anomlo ma se Portugal hian enge an nei lo kan ti chuan inpum khatna ani tu tan nge khel tur nia engtiangin nge enga tinge ti te hi ani hei World Cup a an hlotin theina tur kong om chun ani keini po khan hetiang hian sangni pahnih kuma khan kan khela Ronaldo le Rivaldo tan khelang u tiin chutiang ril rupu chuan kan khel chuta chuan kan team khan thutlung na kal khat nein khami atang khan engkima thatakin kan thok theita boka hei Portugalin an man thiam huna dan theilo khop an ni ang atiani kafu hi chuan Portugal team hi team thataka ngain player malkhaya lak poin anni aya tha anom lo hialin ashia a ma se World Cup a an hlotlin theilo na chan lian tak chu inpum khatdan an thiam tok lo wangani tin an player ro pui tu emoberta na khela ril rumun khata an tan ho huna ramro pui jok an thlen ngei aring het hle enge kan ngai ve dan le Brazilian defender kafu vek hian Real Madrid chungchang ti hian a soi boka tuna Real Madrid a hi chuan Rodrigo hi a khel that chuan Vinicius Junior an thatakin ana athok theya Valverde point thatakin ana a hlen thei thin chutiangin Mbappe le Bellingham te khel dana po ngong anei zela Rodrigo hian a khel thatok lo chuan Real Madrid hian team game thatak an khel chuak thei ngai me ulo Rodrigo hi Real game lungphum poimo ani atia Real Madrid kan hmu ve dan ani hlomem le Lionel Messi hian interview ama chona Barcelona chungchang le Pep Guardiola te champion no moi chungchang te ti hian asoyani kha Barcelona a World Cup kha kada thathapa no moi ka choi zongjong te le awat ka don zongjong te po Barcelona a vek kada Barcelona a hian kir le karil ruk reng Barca korha in khel le po ka du thina ma se chu ero a thei to lo annuwa chungkwa in thutlung na kan siam ta ani na taka chuan FIFA World Cup a kan champion khan ngong anei lian leya Europa club lian tak tak te point min hel ma se Europa team dangtan khel zui zel ka du lo hrim European club zom le ka tum to lovani Barca a khan Champions League no moi tam jok choi thei kan ni lain kan tol thlutam hret Pep Guardiola hawa Champions League a kan champion tum kha apoimo zual tak zeta ani kai hroina hnuaya kan khel dan kha ro pui takani Pep Guardiola hi chu khovel dang atanga local angmaya niya midang lambik niin midangin an hmu ve lo thil a hmu bik thin ani hian football hi athak dang lama mi zongjong in keini kha min entona Barcelona a kan khel dan ang khan khel ve an tum thin ma se keini kha chu team special tak kan ni midfielder Xavi Busquets le Iniesta te kan neya player le coach te kar thleng khan engkim kha du thu sa mani ati Messi hian tuna USA football khelmek ma sela Barcelona a hlotlin na le choi moina donte ada veka Argentina a poda phal lovin Barcelona a ngat ada tha hian Barca a thinlunga Alenzia atifia hle Pep Guardiola hnuaya an khellai khan an team kha an that ema wangin an result po tha a midangin an copy khan Barca ang emin an khel chuak thei si lova achan Messi ria dan chuan Barca team kha chu engkima an that big em wangani chu wanga tikitaka football kha hlotlin pui big em an ni ti aphalo Nizan Khan in El Nasang Rang khel chun zomania chungzinga chuan Italia Cup competition Copa Italia a semi-final second leg khelin San Siro a Milan derby kan hmuwa Inter Milan le AC Milan in machonin AC Milan hi chithum final chak ani AC Milan tan hian Luka Jovic an goal ni khungin an midfielder goal khung thei tak ti Gianni Reinders an goal khat a khung boka Inter Milan hian hun tha nei tam jok Marcela goal an khung theilo awangin chithum final tloma first leg a goal khat ve khunga anin hne tok to boka wangin in khel pahnih belboma AC Milan hi goal khatin Inter Milan laka hian an chaka AC Milan hian Copa Italia final anin pet kai ani heti lai hian Inter Milan hi an tlom taka wangin season kalmeka treble champion ni in beisena an nei mek chu an chom nung thei talawa Copa Italia atanga an tlak taka wang hian treble champion an ni thei to lawani
Italia Football League Sangber Serie A po khel chhun zomania Cagliari khelmola Fiorentina gol ni gol khatin an chaka Genoa khelmola Lazio sinhi faya chak bokin Torino in anmi khwal Udinese sinhi final ne boka heibaka hian Parma in anmi khwal Juventus sikhat final ne bok team lian jok le player po nei thajok Juventus sen hun tha anin siam tam zoka ma se hun tha an nei te an khoral 5 veka Parma hian first half additional time Matteo Pellegrino gol khung mangin sikhat fain Juventus hian nea point thum an hlo chuak ani Spain Football League Sangber La Liga po khel chhun zom niin Athletic Club in sikhat fain Las Palmas an nea Celta Vigo in sithum faya Villarreal niin Alaves in sikhat fain Real Sociedad an ne boka Getafe khelmola lenglut Real Madrid in point thum an hlo chuak bok Real Madrid hian gol khung na hun tha anin siam tlem zoka ma se gol khatluna hian gol khung zoka tangin mini somni pakhanna Turkish playmaker Arda Güler mangin golom chhun hian khunga Real Madrid hian inkhel hau tak taka hian point thum an hlo chuak ani Getafe hian gol shot tum somni te meu nein tumru gol zona an peta ma se gol an sual chuak lovani Real Madrid hian Getafe laka point thum an hlo chuak ta ka wangin La Liga season kalmeka te bula ma hroi tu Barcelona nen match an khel ain zat ta chia point som sari pahnih nein Barca an phak lona point sari atangin point lia antizim ta ani hei wang hian Real Madrid tan po champion be sena omzui zelin Barcelona tan po in thla da thei alani lovani nizan ve khan English Premier League khel chhun zom niin Arsenal in Crystal Palace an mi khwala chak jok anom lo goli luna me cha hian gol ni ve ve khungin anin he to kani he me cha hian hun tirlam minute thumna Arsenal hian Polish defender Jakub Kior mangin man ruaya mini somni pasarina Palace eze mangin an sut vele farsa fun top lam mini somli panina Belgium forward Leandro Trossard mangin Arsenal hian an khung bela Gunnarsson farsa fa gol ni gol khatin man ruai ma se second half Arsenal hian gol khung bel theilovin gol khatan chua bel thunga Crystal Palace tan an forward mateta an mini somret pathumna gol khungin an sipura suta gol danglu bel talovin gol ni ve ve khungin anin ne to ka point khat ve ve an hlo chuak ta ani Arsenal hian Crystal Palace laka point thum an hlo chua zo tak lo awangin te bula ma hroi tu Liverpool aya khel khata khel tamin point som pahnin an niam zo ka Liverpool hian khelma bak match nga nein Arsenal hian khelma bak match li an neya point som pahnin anin thlau mek hei wang hian Liverpool hian match an khelma baka point khat tal an hlo chuak le ani chuan English Premier League hian an champion to don ani tuna hian Arsenal champion theidan om chun chu Liverpool hi an khelma baka an tlom 5 veka Arsenal hi an khelma baka an chak 5 vekin ania chuta chuan goal difference Arsenal hi an thazok bokani chuan point in zat goal difference san jok wang chawin Arsenal hi an champion theidona chu wangin Arsenal tan chuan English Premier League champion ni turin thilmak a thlena ngai towa Liverpool hi an champion ngei don ti hi za somkwa pakwa in achiang ati thei to ome chuti lo point Liverpool hi 100% in English Premier League an champion chiang to lo ti lok po ni ila kan sei sual lovin arin omani zan ina in elna then khat khelchun zom turania La Liga darsom lechan via match ni an khel dona Leganes in Girona mi khwalin Osasuna in Sevilla an mi khwal dona dar khata Atletico Madrid in Rayo Vallecano mi khwalin Real Betis in Real Valladolid an mi khwal don bok Copa Italia semi-final second leg Bologna le Empoli te darsom pahnih lechan via anin machon don boka Bologna hi first leg sithum faya chakto ania wangin zanina po hian an mi khwal Empoli laka hian chaktura beisei rin kai jok an nia a chak jok hian final match AC Milan an machon don ani India rama in elna pakhat Kalinga Super Cup hi then khachon kan lo la thelu tuk lo mai thei hei in elna hian Mumbai City in silifa in Chennai in FC an sopa mizo player chon omla lian zula changte Mumbai City team captain point goal ni akhung ani kha hei in elna Kalinga Super Cup hi apoimo angreng lea Interleague Cup tournament in soithin ani boka hei in elna hi Indian Super League le I-League Club 10 an khel thina heta champion team hian AFC Champions League 2 preliminary round an qualify thina ni AFC Champions League 2 kan ti hi kan hriat thiam theidan tur chuan Asia Khomol Puya club level in elna sangber.2 ania
Europe lam nen kan khai khin don ani chuan Europa League level angvel ani tina ni chu transfer thule ngai thak chhun zom ta ila Sky Sports in tar langin Aston Villa chon Manchester City atangin Belgium playmaker Kevin De Bruyne laklu antum dona De Bruyne hian City a chho san tur thu ti chiang to in hei hi Villa hian rem changa lak antumani Melin tar langin Championship Club Leeds United chuan season thara English Premier League khel tura an mani hruai kai tu anti manager Daniel Fark hi ban antuma English Premier League a an team kai hruai turin an ring tok lovani Sky Sports in tar langin Liverpool Real Madrid le Manchester City te chuan Bournemouth atangin Hungarian left back kumsamni pakhat mi Milos Kerkez an be sei mek Melin tar langin Manchester United Chelsea le Real Madrid te chuan River Plate atangin Argentine midfielder thang duang kumsom pasari mi release clause parmak te somthum pariat lai nei Franco Mastantuno laklu antuma anin chu mek Sky Sports in tar langin Manchester United chuan Brazil international kumsomni pangami Matthews Cunha chu laklu antum chunzom zela Arsenal le Aston Villa baka English Premier League club dang ingemaw zatin Matthews Cunha hi an be sei mek bokani Telegraph in tar langin Nottingham Forest le Leverkusen te chuan Manchester City atangin English midfielder kumsomni pani mi James McAtee laklu antum chunzom zela Guardian in tar langin West Ham chuan Ghanaian forward Mohamed Kudus kumsamni palimi chu chel du hlema sela Saudi club Al Nassr in laklu antuma wangin an chel theilo mai a hlo thon om ta hle Spanish sanchin buten tar langin Saudi club Hausa Al Hilal chuan Barcelona atangin Rafinha laklu antum hlea kumsamni pariat mi Brazil forward hi kumli chunga tan contract zorin a hlo turatan hian dollar makta doi zanni te meu an si chua Barcelona hena hian transfer fee atan dollar makta doi za an sik chuak bok ani code offside in tar langin Chelsea chuan Portuguese forward João Felix tuna lona AC Milana an kheltir mek hi a club hlui Benfica lama an hral hre lova anin dor tan mek ani Sky Germany in tar langin Barcelona chuan an team kai hruai tu German manager Hansi Flick kumsamruk mi chu contract zia tharpui an tuma hun reizok chel tumin an dor mek ani Fabrizio Romano tarlan danin Brazil forward Vinicius Junior kumsamni palimi chuan a khelmek na Real Madrid chua sana tum lova contract a pot seidon ni in atarlang code offside in tar langin Arsenal chuan Spanish midfielder kumsamni parungmi Real Sociedad in ngana ni bok Martin Zubimendi chu transfer kongka hon huna laklu antum thar vele dona Real Madrid point laklu antumani Ole khadichin kha tuntuma football Titi kan ngai thak thei chin chu nile photro se